Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilithari jirkhamsa. Non birta thepi langponik sinang. Richard tok bipen Karbi aron barim shortly chu phijo nimrukom kiri matum phan rongker kartli dunji atum phan kerap ke pajirdun. APSD dhonsuri atum pen same rongker kartli hirzumi ke pajirdun. Hem make chu kisung ke boy pen ka ving dit pi pen kerap ka chuhang. Dhonsuri APLC aro maipu modon sing tokbi amithang a hemlong pher ke mai kang nipon. Non puthot birtang ton pen plang poning sinang. Non ke wangji arkoi ni phai phorni Karbi aron barim chorli chu phijo atom pen sami Karbing lo arong tinalong pen sami rongker akhi dunpu. Lason si lakhain ko ratrok durbagri MSC consensi ye polopon angkang along sami Karbi aron barim chorli chu phijo atom sami rongker akhi dunji. Laso rongker karli dun tin arong tuma tuma pan sami Richard stock bi pen sami kerap pa jirpon. Richard tok bi pen labuson aning ki mepen kerap pa jirdun thega pot labang so kerap kachu deng dun vega bang phuatum pen sami Richard stock bi aphan kachuru pa jirpon thu. Bi education ahin pensi arong tin la aron bari matum phan ke me arong aning kanwang son thak thak si pining thota mane tangka hedi ki rong kerap farman ki rapajit pot BDC chairman la pen town committee chairman la hai hui atum akerap ajok pen hedi pini nili tum han adon arong tin phasita me pi pacitang pon lo pining kwal chot alam ali ingkan pi po prang mesta me pi kombom lo lan solo nang itu media atum nili phanang kharju peke nili ningkan samme si kardom pajeri tela ke long pathak me tum kon ningkan sam tur nili tum ke arong tin sita meaning samlo la pente nili tum mai Richard tok bi sara phasta me nili tum ninga klong pen kiru sarpan sta me akiru pilo alangli apuson nang kerap nang kitudun podalang sanda cholo party Richard stock bi ke aron bari me tum phan chot kalisi Lukhimon lapan ka prek adhorom atum maphan sami kira pajirdun bomlo lapan ke bang silangarni sami Richard stock bi aning kini pena joksi kira pajirdun bom silang busi durbagri vidisa chairman sarkoi rong pharpen pachini pon nili phana pen khasi alangli labak so tangka akyong bu kali dana hisab alangli arnamarni hirjume ke hanglong rapet phansi alangli kirap chitudun sipini dak penangana bang putung chitong lo lapen la song taxi alang li hin pen ke matha pon du thula ba ke klem pon bom da dula je kidam tangan in kan long anta adhorom tin tum hanta la por long pachiton nun sila son si pi pe kon mo jasime pet Christian tum han 25 December la so sitami la amon tin along phan sitami alang li lason di pejir ponlo arna madana son lapen wang thu non rong care lake 5 January laso phan same alang li non pi ponlo lapen ko non wang thu bom lang lake 9 January lake arlong chuhu sip mondir tum phan arni ki thedu latum han ta pi pon po lapen ko tu thulang lake 5 February Lukhimon kartu ala so program hanstame alangli gedam tangani anta pipon mo lapen nonta pipon yi phansi alangli non nili phan pin khatang lo si nilitum radatum sitame alangli phan chorulo je adharom tin phantame alangli la so bangai ningki bi pipon si nilitum hin Karbi aron barim chokli chu phiju nimrukom ki reimatum hako hor pensami than thili rong ker chakti pon bom si rong rup chapa me bom bang bom son thak thak si non ki bang si arkoi ni phai phorni sami Karbi anglong angkang pi prexam hawartin along sami Karbi aron barim chokli chu phiju atum benki than thili rong ker chakti pon pu labang so rong ker karli ke mesen ji aphan all parties leader conference dhonsri maipu Mohan Singh tok bi pen sami Karbi long arat lapen hima so arat tum phan sami hirjumi pa jirpon ningkan ki mi ahir jumi pajir lo lapen ke ning rongker akhir jumi pajir lo Karbi long isbes di mau saurar kan nasi ilitum non
kecisi kecedang apa tu bangke anso se ilitum pamenang po athe pima ilitum ta ipong si lahai karli iphejo lahai bangke ilitum traditional puna nasi kon ma unity do thek nasi angeli tum bangke peaceful po ilitum arna marni pen ningkan si pen phong ilitum te arat pen silitum sorong ker karli ji nasi laso unity pen prosperity and laso peaceful lahai nang lepo athe arna marni tabanang cherap mampu lasi ilitum along tin pen ilitum laso rongker karli sita ilitum aporoteng pen ilitum rongker karli nang po la pen ke arnam pen ilitum ahir jumi long po gasi ilitum mithang itu karkli kapijo bangke chiteng ni der nai litum athe non litum no si mathakrang pute mo isu bangke sungkrung dahai ba arkli thek theda dahai nasi non pen litum lahai ke sidang kedang sot pen isumar phanta chithan chimum ponang kogi nasi litum kor dak dak kelo is west lepen Karbi Long is west di mahasau arat phanta ni li pachini la nasi laso itu rongker karli laso bangke litum isia training sontri litum te thanang po non owe kimi tum phan nasu anutin thek plote ladak itu youth itu owe kimi tum ta arnam ahir jumi long po lepen datum lahai ase men Charlie polote alang litum long ke arnam ta dower po nasi kai ta arnam ke rayan wer po nasi choklen chodama mu ta alang tum man joy keji lepen chingthur oji naso imethang along ri jongsi rongker Charlie wer arnam pen chipam wer pute kisung ke boyta avededi ilitum kapre kisung pena job po nasi laan sinili rat phan pachini pen hiram theng ton kor kedam tang arkoi ni phai isiani ke sengkan kimi ani pirthedang pi long sami ra tum pen kilun ke convensi ningarong chi pipon lo bon samila pusona por hutsi nijang Karbi Long rongkhang consensi ke parpon han lo rock blok song engleng arong ameker karlitang sermen temung achor kaving dp ahem ke mecho howai chaplang det lo laso hemmi ke chu pon along kaving dp atum 20 ningkan ese ke chuji aphan ke chubi pon asok asang phuli phukok kaching thanga peri lapan kenang sot alu don sami angton pen mi ke chu howai chaplang pon adlo non ningkreng kang sam ke sikchira por hutpensi alang litum apedi kap de jokpensi alang litum kang sam chipa chongji phansami avedelo la ponchot kalisi chutun chudang ji phuli phukok lapen a hemanta kap de jokpensi alang litum kisung pen puma chagra prong lo adungarai mate rong sierra tumpen kang hon ke jinsu atumpen sami ke choki jun lapen peri phan ke kira pajir don lo on sami a hem kap de jokpensi kisung chitong ponang kok lo la puson kisung thektiga por hut mekri meglang pen ka chak nang ahut Karbi Long Tamas Council CM Dr. Thuram Longhang MEC Long Bison Bay MP Horan Singh Bay atum pansami nangra vek thapusi mekri bu prupen kisung ki phobek abang phipen kichung ripon la puson kisung ki phoder aratum phan kang hon ke jinsu atum mane aning ke me pen jongsi kirap pachir dunji ninghang lipotang ti account number 4255875562 along humri ingnon borthoben great sontimung Karbi Longri Abirta আপোনাৰ গাঁৱতো যে ইংলেণ্ড আৰু যিটো কেনেকৈ খাইছে মই নিজে ক'ব পৰা নাই মানে ধৰ মই আহি পেলাই মেইলৰ পৰা আহি পেলাই চাউল জাৰি আছোঁ চাউল জৰাৰ পাছতে যি শব্দ শুনিছোঁ তেতিয়া চাবলৈ গৈছোঁ জুইটো মানে ঘৰত উঠি গ'ল তেতিয়া মই ভাবিছোঁ অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাতি জ্বলোৱা জুই আছিলে কিবা বতাহত আহি পেলাই খেৰত পৰিহে চালিত উঠিলে নে কেনেকৈ ক'ব পৰা নাই গতিকে এতিয়া মানে ধৰ কল্যাণ ছাৰহঁতে অলপ সহায় কৰিলে ভাল হয় ৰাইজকো সহায় বিচাৰিছোঁ নাইকিয়া মানুহ মই এজনী বাৰী মানুহ শিশু দুটা লৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে অকণমান দয়া কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু 2 বাজি দুপৰীয়া 2 বাজি
দি কোনো বস্তু লোকচান হৈছে, একো উলিয়াব পৰা নাই। এই পিন্ধা মেখেলাখন পিন্ধা চোলাটোহে আছে আৰু পেন এটা আহে। আমি দেখিবলৈ পোৱা মতে ইয়াত ধান কেইটাও মানে জ্বলি পৰি যেন লাগে। অনুমানত কিমান 40 মান। আৰু বাকচ চাকচ আইডি চাইডি একো উলিয়াব পৰা নাই। মানে যিটো ফটাফট আহি গ'ল সেইখিনি সময়ত বতাহ আছিলে, মানে ৰাইজে আহিছে যদি চাপিব পৰা নাই, তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল। তেতিয়া কি কৰিম, উপায় নাই। যেতিয়া পানী ঢালোতে যেনে তেনে অলপ ধানটো বচাইছে, 5-10 কেজি এনেকুৱা উপায় নাইকিয়া নিচিনা ওলাইছে। সেইকাৰণে ছাৰহঁতে অলপ সহায় কৰিলে আৰু আমাৰ NDC সকলে যদি সহায় কৰে, বহুত আশা এটা থাকে ধৰ্ম তেওঁলোকে পাব। লোকেল NDC ৰংহাং ময়ো নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, যেতিয়া অকণমান সহায় কৰিলে বহুত তেওঁলৈ ধন্যবাদ থ'ম। সেইটোৱে মোক সোধা কৰিলে ইমানটো মই আশা ৰাখোঁ। আর কয়নি ভাইকে থমানি এ PSC ধনশ্রী CCA মাইপু মোহন সিং টক বিপেন মেথাঙা হেমলং ফেরকিয়া মাইকা নিপন পলিটিক্যাল মতে রাচারিয়া লং বাংকি ধরমালাম ওয়ান ভিডিও সিকিমি লাসি এ PSC রাচারিয়া তুমকে ধরবালাম মস্তা আবি লাপেন কি নন के बांगजी लोकसभा मादे MP के लिए घुर बांकी कार्बी आंगलों हिंदी डिस्ट्रिक्ट लापन की डिमे हाउस डिस्ट्रिक्ट आंगलों पेन की ए PSC राचारी पेन कार जाबदुंजी ए PSC 3 PM माइपु जायकाथर IS रिटायर सी थुडुनपु लापेन हाईवे पु कुसी ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस मारे थिहेकपेन ए PSC धनश्री CCA माइपु मोरन सिंह टक बी पेन पचिनीपन PSLC tungi kroy pami lepen demokrasi bangke lage kroy thiblo lage demokrasi bangke dowek nang po India dangta lepen kela indi itu সংবিধান itu Indian Constitution latali tungi kroy pami pen central penang pi itu 6 schedule aron tali tumbangke pangtang uji lasi laso 6 schedule itu aron laso pangtangi pute Karbi Long East West lepen dima hosa rat atum ta nang cirap nang citun pusi nili ning cithelo lasi kedam tang election hota nang cirap dun piglo Karbi Long East West dima hosa rat ta lasi nili suri lang lufan kardom payilo rat pan lasi non kewangji MP election 2024 itu MP election tadi tum mesen candidate cingwai elo sarja kathar fansini tum candidate cingwai elo siler Karbi Long East West di bahasa rata sar phangke anding chithe o pen sarda inghon o rat phanda nasi 100% manggelang lisi haipo pusi rat tum ning chithe lasi sar jai kathar sar phan pahai nang po litum ha parliament anta litum chitoy nang po lepengke ilitum ke mang long standing demand article 244A autonomous state labang playing bet po joy kepen lasi rat tum phan chuning rilo non rubangke lasi anso se tumbang nang kirap dun sigimi atheli tung khai pen longri pharmacy kise song sar bangke akaprek nason aphanda kali nasi longri ilitum chipang bobeda nangji lapen khai reng nangji ilitum jito identity aso bangke doya nangji busi sar bangke aso kam si klempop penge pachun piwegi rat kimang aprang kaprek party bangke son chat thapik lo nili amen ke pupelo rat tung chini lasi kaprek party tum pulo ton maste dang ban pipo cita ha power long log pike ton maste da ban pipe alam ta chithana hi lakson pina epen election prang da lason no tuar nang banai pipo dolong nang banai pipo pulo dhonsuri nata tuar da ave nan puta ela di town 2 kilometer e part tuata pinlo dhonsuri doldolita dasona tha kaprek nili banang ta son thalo borpung tarapung ta tuar nang banai pipo pusi aprang chichaglo la MP candidate ba cita numpuar ni ta tuar banai pipe nasi ratum
aning duk pi khangjang la pen kiso ki un huta kiso ki un ek dugure la puju Karbi Longri Autonomous Council 72 years non playing elo kita litum Karbi rat ting thur pu mang thelong la non ta tuar ka vi pen cheng lo hemrit ka vi thes house mane bamboo house ang selo mat plaster hem ang se lasi rat tum aduk dobi ang part hem ta hem son da chikim thek thelu lason nan porjai nang li rok lo nang ki lasi rat fan kajing sot thek kematha thek asi sarjai katha dolo mesen candidate itum long lo lasi 100% nal fan ningke thenang po la penke Pini Karbi Longri Abirta bangke lalpan sikang ton peneglo domi thangme kardom